Mathaa ma thaa 10 cia utuko niguo kurerikana mwaki uyu tuthukire gicigo-ini kioikane ta line 42 thoko-ini ya Gikomba. Ino ni mbica iria irokeire Onjoria aria marugamia kieno ya mahinda kwa mahinda ni iramatwara hathara nene, aingi ao makiuga guku nikuo makoragwo mehokete kwirugamirira. Tunafanya kazi tujiinue but inakuwa hatuwezi jiinua. Unaona, kwa tunarudi zero anytime. Sasa tutaenda wapi? Just kwa sababu tukiinuka tunarudi chini. Tukiinuka tunarudi chini. Tunatakiwa tuende wapi? Ifada, iratu na nguo ni imwe cia indo iria ihereire mwaki-ini uyu. Watu wote tuko na uwanja huko. Tunadepend nao wako na masto. Walituletea mzigo, tukalipa mizigo. Kwa hivyo watu karibu wote hapa tumechoma, pesa zote zikahesabika. Maafitha a kuhoria mwaki nio marokire Gikomba kugeria kuhurana na mwaki uyu na gugikinyeria thinacara cia rucini. Mihango ya kuhoria mwaki uyu no iguthiaga na mbere. Tukikuja tayari tungeweza kufanya nini, tungeweza kuzima na tulipata mazima moto tu moja. Na ona rita riri Onjoria ya matigitwo magicokaniriria o magietagirira aja ya niki gicungagiriria mwaki wa Gikomba. Mieri iri mihituku Onjoria thoko-ini ino ni meriga kuhobanirio ni mutino ta uyu na makiurwo ni indo cia makiri ma mbeca. Gutire mundu ugurariire mutino-ini uyu uria gukinyeria riu kihumo kiaguo gitari kiramenyekana. Ngiribotera Inoro TV, njitagwo Gathoni wa Njihia.